liba kini lada pi kenmau kini kindiat benai ki belada bang la statement bang session ni review man ka lai benai nak liba inspector segi bab repair ka baga nila ai ki ka direction bakin let bakin kendat checks haman ki district ke bamaki ki don bat nak liang ka jungang session ni review man ka lai benai ti kidang ya kita ki checks ki ba kidang let ki liba inspector ban depend te kaju popor ngatrai kini kingat sngi pi baki don ki breu ki basim ki bale ikno kam ko bom de ba ka jinglet kendra ka jinglet page ki NGOs ki labba don katukan ni ki bansela bodon ni ka kali ba license ko bom de ni ka ba la issue na ko kali department habai de berkata ke benta nak liang ke junga mensni thode ngal ayo ya kebangan sim ya ka review meeting nak ko kali department ban ngilap ban ngisem ba kam sim la don kanu nak kali department ya kebangin ai pembata dia ka jinglap ka jungi ke long badon le si ki briu ki ba lale kanu kam ke bom de tinggal sim ya kara mensni thode bangal ong ki officer bangi di ban file dekat case bat utau ubriu uba pendon kam bakla lane kata beliau ki pendon kambaklah ya kini ke ibaro ki ban syakem bat ki ban jubab habwe de buat kata kebuta tena kalian ke jungi ke department ku ngong ipi nimdan kenu kenuru ya ke bangi lale kata bat bangin compromise ya ka safety jong ke state ibaro